Patalo fatulo Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua. Ole fatila vai tasi le pese mai ele minister wa fuma malai ba lele na wotoe tuliloa. Ele la sanga wo ya ile au mai ngole ba lele a Samoa. Ole fatali isu enga ole saunga le mu ole ofaya yai a lele au mai. Sano pe ko kasi vai aso le pole fo wo umore fatali le ile susu enga fo ile amale siakina falele la lo campania de paso mole alele atoto le olfale mo ya fatasi mate tulanga pole susu enga udinga ale official tupe ya malutanga nga fo yolo nga fama Balsamo Airways ya pola se tulanga ya ipe o kana se ai taimi pele ai au ye fengo fila va ya de tulanga la nga benga afa pera vo umama susu enga ile talfe ngai ma umole le atoto le va ai nga fa nga ina male fenga malanga le tulu ya fa penga la va nga yo ye so manatu Peta ia lato e tulilo ina mta upulava la nei po fea o iai pe a fai ai le pasia uma suenga o fai nei ile saunga le mo le va amtulanga tau tupe maua o le la sanga le nana ta uele tofa falefata te nario faleata o i tonu lava e tatau ona tau tala ai se malienga sainia ile va o le malo taluai ma le kampani na au mai ele va lele fua iai fa le tonu e maise o leana au mai taimi fa le tonu le tamau ainga talu koviti o tātou tali ai se awa noa mai le minister o ngafa mal company ba lele a Samoa ai maise o le whaai unga o le suenga o whaia nei. O amatai le whainga wha awai fau o le malo o wai nei le teimi e umai ni ngā luenga te tele e pei o le whapa ianga o awala ia tau mamau mani whaalawalawe tupu mamau mawaiso i fua. O lea whaawai fau, o le alu lava leo le minister e anal mtawhai oi pe una mole mawina i lea so, i le awala si maa po awala lau papa i nuu suatia ma le tasi i loto whanga. Ia oro o wanu lava i whenga whaawai fau pe tato malo, tapua i mai isi a fioma, o awala lau papa pe o masangi, awala si maa nge ka isi folo wanu o mika le omi, ia kusa male iwa kisi lua mika le lau tele, kusa le ala ia awala si maa nge dia ma ai de lotfanga ya o ngaluenga ia sa fa mai ala voile ya me de lua fe no suta situ sangal dei ya pita ya neolesa ya mo se avango o mo bisi fo talo tu malo ya le la fa ko ma waile avango e sala alo ia nai ya tina ia tato malo le minstau ngaluenga tele le fionga olo a foava ai o le tutongi wha aluo le stala se taxi, po ta vale lau pase se le tau sanga, leisi le avenga o lo o amo, ele au faita vale lau pase se ai meise o a inga na le taxi, o lo sa ili ai ala ngā tupe mo me whai le loto le nuu wha ala vilave o a o ngā whanau, pili o le Willem, pili o le vai a o tongi o whanua. O na nafi, le aso mulmuli o se te mana tala no ai le tātou pa anga ave taxi, wa uma atu ai le nā ono masina malona tolu se lau ono sfulvalu tala atu tongi, ai ole a amata fo i na fa atu, mol masina o aparila o tausanga fau e toi tutongi e fo i leisi tolu se lau ono valu tala. E fua le tau le stala le te leo le afi o le taxi, na ta ua le paanga, iana ta vale, e tutongi foi, lana lai sene pisini si te tausanga ma wha afau e silio tu foi, i le tolu se lau ta la. A le lei se tupe, i le nei vai teimi o le ono sful ta la e maua le aso. Ai o ave ta vale o whai ngāruenga mo isi tangata, e le whai ngō fiel tau sa ili ngol tolu se lau ta la pe sili atu e vai aso, mo le tangata e ana le ta vale, ai o le utunga ma me wha le lei ai le saa. Sa nol min stau fila wa inga, po le LTA le fionga olo a fova ai. O le amul multa i ai pia whainga wha awai ta la whianga i wa iai mo le taimi nei. Mai olo mata i tūpea nala asanga, mo le anga ilu mo le manuia ma le saunga le mulau te leo tangata uma. Ia kia uma lo lo mai le whainga le whaalua i ona pasia ia dawale lau pasi pasi ma taxi. Ia tūlanga voilea ia mautino o saunga le. O le pauai o le tolu sene o le tau le pensini le masina le ne o kitopa, o fasilingi ai, po o le ale umi o le afa awa wai peo na mulmulta ia lea fo i whainga wha awai ale malo o toluai, o le tasi lava o le tau e alu ai pa muta i masina. E lena o ngā luenga wha awai taimi New Zealand, Australia o lo marketi atu iai o tātou tangata, mo tupe mawai ati na e ai a inga ai o le atunu. O moli mawina le toe amata ai fo i ona tūlanga le lei mai awa no whai ngā luenga, i lunga o waa o loa ma meri la upase se mo seila atu i Samoa. Lea le tau mate, leo atu ia te sema u whai tau se lau nisi awa no e manu iai o tātou tangata i ngā luenga i lunga o Sami.
O le talo sanga ina mai o tangata whaingalo ngā tui Samoa I lunga o waa, o silia le lua se lau ila tau na avantu iai talu tolu maasina wa tuanai. E silia le lua se lau waa ai mai se o meli, ma waa lau oloa, olo o maua iai fiso ta inga, ale au unanga waa a Samoa le Samoa Shipping Services. Lau Samoa Entertainment TV mai appeal nei fo ia so mana ta mua manuia toenga o le nei fo ia sa Friday.